Ki artli kisang bagan tu ke East Jintia Limestone Supplier Association barka East Jintia Truck Owner Transporter Association haka arpo tarik ujamang arjar posau haka jianglang berapelong ha Sweet Chili Hotel Menkre kila tahu ke Joint Action Committee nak menta ke jingbit jingbiang jingi pajba ka thang berkumjur ki pajba ke balai bawan lempa ka Surok National Highway 6 na East Jintia Hills District ka JSC kalpan pau ke jingsokya haro ke jisniu palat ka Surok berongru baka jingkit palat pur ki kali kawan rai ka jingjot jingjulor ka Surok haka balabun satang ki thriu kisar ha pedeng Surok a JSC ka mahamjur bakhang persyaru e ki trok bakit palat pur ki bayat langba na ka Surok NH6 na East Jintia Hills District uno aiktin juga JSC uba sumeyo SNS sayo ulong baka JSC krashi mekarai banadu ka arpo artaring tau benai jemang arjar posau kini alam berkekot ka JSC kin sedang mensyem ke senjam ban budin ne ban cek ikali ki bakit palat pur bala dalat kino ki bakit palat pur ke JSC kan IT syakibor ka ain no kit kam juga JSC ki kentup u presiden uba love you bare vice president uba karshan dekhar secretary uba dio lengki dekhar assistant secretary uba Thomas Amse treasurer uba peaceful dekhar uno ektin ka JSC uba sumiyo SNS sayo bala jiru hadu khat prangut kirkhat ne kasini to kasini go sa kan mo hawa ki artli ki sen ka East Jintia Limestone Supplier Association wa ka East Jintia Truck Owner Transporter Association the form ga Joint Action Committee ne banta upaj ubichar upan bha upan miat ya ka kit ka ba ya ka lai ka wan khamtam ya ka safety yong gidong chongchnong i untuk dukat ikan nong chong i nrei go lai luti go wan luti lembaga ni district go maya yong i de yoi bon gijing e gijing stom chami lai phi ning ni Surok nadok na kalain chodok cha Assam iman ni state go perdi de ker de dai i de Assam na poro arlia nrei de gijing kit overload yong gini ki trok yo wa lai lemba uni district gong i de jet de praga Surok gong i ki potholes ki mi chuluti penyangga gijing ma khamta mi ginong lai ginong wan deu burom negasi ka Joint Action Committee yong kani ka artli kisen darai go wom cha de go ukit overload ye kitrok ke walai lamba uni Surok kate man go garai ko kong santam dewa u implement kani kisen do check kani kisen ye jing im kam ye jing kit jing ba ko man go hapo ka load kambo issue de ka sarkar Meghalaya oto de yoi de snem de gibna jing jar gini go lai wan manda poi perliur the se the dap the chlai the jing si jing ma bi ba ye go lai wan tengah kerpa do wo ya waro kinong chong khamta mi ko chong ko po East Jintia ngi wo ge tu supplier yo limestone usnya bhag usno tilang i yo check i ya kini jing kit huria go jing kit overload mandalai chaluti chawar singkin de yo phigi truck yo ton lakam gi mo block ko kit ki limestone katu pan ab jing ma go la ja ha wi mo dep ka pli gari em jing monso em jing yap khamtam mem ko ai po jing sausi ujia ha po district gong i tengah kerpat biang nadok arpa artarik penawasan ar umani go em ga indefinite strike yaki overloaded trucks nadok chpau je stem yaki paj ba yong i kinong chong i kinong bo gari kinong supply limestone kani to garai go mi na Joint Action Committee wanado ka arpa artarik ubnai me arjar aroso chpau je step usdang you check yaki overloaded trucks lara chemi ki overloaded trucks sulagi Surok sekenyong i upan ekti gi chakai ulai i katkum ka ain ka kadun wadabo usnya bhapi ko per langui ukit hapo wadabo katkum ga ain sarkar neski manasi usa jingmo awdio e upaman yegri ke meeting ni bentau komi ke Joint Action Committee harli gi association yang e bale de yo jet inong kit kam na do president vice president secretary assistant secretary treasurer barbaro ke office berial banda yo jet gini wa deman gi wa lai bai de yu peman ye ke Joint Action Committee ke lai bai lai